Ibajan reng laki mencetak moroka, maka guleban sampian kotu beki karena abah tak bisa morok tibe. Iya dingin, jangan pakai morok kita kira tahu laki nembiannya. Apa sih buru ke kia? Jareng serongi mamin laki nembian tol petrol pakai majak bateha. Dini orang bini nikahnya syarat keangkui bagus anak kotu bagus dari mbok benih dari mau nepari tak pati pengaruh jadinya bawa masih nikah apa rekun pipit mari nyaba pasti tina betai marah mondeng bini Allah sengandung senyosoen ketika pidi kedegi nga anak nih kederimpian apa aku nyombang berjalan ke gelar engkau ini apa aku nyombang tetidoron dari sampian talking dari sampian mangkana kapini sifat si paling banyak noron dari embu ada kok cerita mereka tahu kan ada dengar ki Nabi Ibrahim andi dua raji ki makan sambian mon bedo dengan raji dua sejak punya peta neng sebenting letak kuda dan tertak tepak katang di tertak tepak katang di dari wilayah usahanya punya peta bismillah neng ada di kaki mak telah ngelajat benyeh makanya nggak gelak telah ngelajat ikropu kipas jadi ban pucor ber mana di kaki Nabi Ibrahim rajina badadu setongnya mana Saroh jawab Sarah Saroh nomor 2 Hajar apa Hajar benih Siti Hajar ribet toh padan haul banyak orang ngebut beda acara apa anak hol bendau artin holun dari artin cokah apa tak iya acara apa hol cokah otak pun halun menjadi dirimbo menjadi laki dirimbo sebener haul apa yang lembur kata damawan buk pada acara apa buk Allah kiburu maringakan petes bener bang haun aduh mohon mangken mak ringkot rezeki susah corona ki banyak ring diseda apa sekali ada di masjid si maskeran rokok pun ngaran norok ke kos sebagai koronan Pembian mentawar jajan sini kan heading lagi ini gak pompong beda kak Malik nih kak Malik Sanusi nih ini kakak kelas gula nih alim gini mulai lambok dah alim jadi apa alim kecak alim kecak alim genteng jadi lambok dah genteng jak gula teror lambok gula ki sema corona uning nelpon ke beliau beda unjangan kak ada unjangan sekali kakan maki cangkaro gitu dika maki beda orang kita nyaki kemarin ini kaki cik becik ke Allah matoron penyakit nih kak insyaallah raja manfaatah orang sombong romak meletak sombong ribari ini ke orang sing ngampuaki akan ada pun tek encan orang tahu lihat salaman kenapa aja takok beda droplet nampas ke tanang pas terus asalaman ini kan nolar jadi tahu lihat salaman jadi mau habis dia pada sayang tuatu cengkol enggak Yusuf kan lah guruban Sri Mulyani kan sini kan pada sesening sini kan tidak salaman sekali ada salaman ya ada apa sudah dengan habis sekali
Jawab ning dah iya apaan saya bagi ya. Iba bener jangan ring pelengahan do tak langkong dia cabis tengal. Ya pak gun matau mu aja. Kopi ros toros. Lulu nih. Jangan tahu dia salaman. Letak salaman sana. Ngadok letak salam. Ngiteng. Pas beda kabar anyar ning Tribun News, enjan penyebaran COVID-19 itu ternyata bukan hanya melalui tangan, tapi melalui kentut. Marah, masker ada memon ketok jadi ya. Nyelodur jangan haram ya. Dong majalah. Cak baca antedung. Gue lebih kecil. Aduh ya Allah. Mana beda kabar anyar bode. Apa ibu dah remah tu jangan kentok dan gue. Magi saya kentok apa-apaan pakun nyelodur kan? Apa boleh pak kentok maling dok kasan ke bau apa nih? Allah mak ada iriah dan bunda. Riburin kang tukang pidato sejak kecaro. Iya ya, montak ngunceng kurang setahun tak bisa. Dia ada aja bawa corona haram na 3 bulan tak ngisi sekali dia. Ngak apa saya kalakoh telokan boleh saya kalakoh lockdown smackdown. Lockdown tak keluar sekali, lockdown nganceng labang, smackdown dun bulun bah. Ibah positif jadi nih bini. Allah bagian si bong sombong ada tompes. Manggan si patot sombong, si oleh sombong, si wajib sombong, kun setong. Masih ada? Allah, macam lain jawab megawat ada. Ya jawab penyakit saya tak pedeng ke mata salbut. Mon bilan bah ngocak, apa itu aku ni pelenggan lawak mon tak mangkat ke Jakarta? Beda tak ada? Apa sih itu aku mon tak mangkat ke Malaysia? Beda tak ada? Ada jawab beda corona haram na mulia kapi. Maki si Jakarta pada teromoli lagi. Dujak terkaca biai si orang. Tin torot boleh tak bung masobong. Tompes dong mun ceteco. Amerika jan nyak pesena ada ker. Indonesia jan soki ada. Pak Presiden apa ngocah ruwet. Ada tompes. Makin seneku proyek ada. Makin tanya anak Pak Said kira ada proyek ada tompes. Perakun rakyat teman lo minta BLT. Wah ada iya corona ya. Tertuli ontur amin. Tertuli ada amin. Jepon ulama tarim Hadramaut makin badini pasuruan nika mimpi Kanjeng Nabi jan mak. Masya Allah. Pas matur jan ka Kanjeng Nabi ning dalam mimpena. Ya Rasulullah mal khalas min hadhil masaib wal fairusat. Kanjeng Nabi abdi nama matur ka ajunan. Kira-kira pon apa Kanjeng Nabi? Sebisa tuli mamari musibah panikah. Tuli mata ada virus panikah. Kanjeng Nabi bah jawab jan mak ning dalam mimpi ka ento. Pa banyak maca selawat kang kok. Ana apa maulana? Bulan di kitabnya mana minabi ajunan andi giyah insyaallah gen tak ada belaan. Arek iya ngarek rebar mak. Bode kitab nyaman Sa'adatud Daroin. Mangkan gule cek seneng ke kitab nika mangkan anak pertama gule nyamai Ahmad Sa'adud Daroin. Gule seneng kan nika. Ahmad Sa'adud Daroin. Polan bode kitab nyaman Sa'adatud Daroin. Kak dito isen solawat kapi. Pas bade kalimat ibaba wa balaghana anna kasratas salah wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam tadfa'ut ta'un. Telah sampai kabar kepada kami maka dengan memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad itu akan menolak penyakit ta'un. Cet nolak penyakit cet. Malamun orang lebur mau sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Wa qala ba'dul masyayikh wa barakatu mulazamati shalah wassalam ala hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam talhaqu bil waladi wa bi waladil waladi. Barokana alazimin mau sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi barokan ka ento ikiliakin epatatammo dak kapotra na ban ka kompoya artena mo napan lebur maja sholawat anan ban kompoy itu tireng mulja. Demikian yang bisa saya sampaikan.
bian lah melolo jalan bawa secamaki korang jabi senale sekarang ini kaki kemalik Sanusi apinda haru kemarin beda boleh mon gula ada tetapi makin ni kan beliau ajarama gula ngaji kemarin sekali itu pemator daripada selamat daripada takah hajat lancang umur oleh barokan pujuk kariman musibah sebada tertulis yang kak ben Allah terkaulah ban ajunan jawaki dari musibah topoto tertetireng mulja sekak dito pamator wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.